Hello loite ho nadam jingo hinam tu ni hin Hyperknife 2025 part 2 chu na sei pan ki taw hite Professor Dioki in mi athago chu student la angai lu le lungsit pen no mainun ana he do pha na chun ama pan jong a hi na thei chana no mainu si yong chu hilai mona ko na chu no do ding ana ti tai Professor pa in surgery a bol na a hu do loi pa chu discharge a hin bol zo wa chun chemin alol ana at pi kitan mi tha dan chu no mainu sang hin professor pa hi ana thim zo in hi chun professor pa in aloi pa chu angonga ko na thi alon lo na dinga chun ti su khat zong ana pitai Professor pa chan chu aloi pa anata san thei pon hi che chun ama jong kara ko na chun ahung kum thla in ko khat na chun ana kile hla na hi le ama pa jong ana thi in Professor pan jong ama pa ta sa chu ga vejemin chom khat zuwa chun gam ui chhon hi chipa ta sa chu anane tawve Professor pa ago than lai chun no mainu si yong tabanga hi mi hem hlu lampang hi anazil a hi in a hi wanga chun athil bol phalo ho mi na hin he do pha na chun umji tawji ana he tapoi Dioki no mainu amo chun ago than lai a hin dan a hin gel da in ama hin dan to ki bangchet no mainu to ki mai tu ding anada theilo ji a chu ama no hi no do te ding ti hi Chum khat zavin officer khang tha pa chu hin hol mo tawvin amo loin jong hin khol na wachun a cheina a ki hol mo masanga ni ki ho pi chu Professor Dioki kitipa chu a hi ti chu a hin he tawve Zana ki mu ton ho na chun Dioki koma Professor Yengin officer khang tha pa ta chun na ki mu to kham tia a hin se chun Dioki in chota bang chu kana ki ho hunin ki mu to ding kana ti hunin a hi wangin kin boina neu khat kana nei je chun ka ki su to the hun ta poi ti thu hi an sei tai Chuzawa officer yeng lo officer khat mama kheu lim hun a chun khat pa in avela CCTV ho ka cheng a chun a boi ma a pon chujong le Professor Dioki housekeeping ho jong ka do a chun zan tha ina o mi ti thu chu a hin sei ta na hi hichini zana housekeeping pa in en a hung tha api a chun ba rom langa tui ki thlagin a za in hi cha ko na chu professor pa ina hin te ati in hichi ho zo si jong chu Professor Dioki kitipa ki pe na chu ana hitai Alangkhana Professor pa chu in nung langa kunin anapot de in mun khana gari mantam ta ki nga chu hin ki tolen a dan chu ama pa hin buina ho ama sanga a hin tu na loadinga hi che plan ho hi anagon hiding dan a hi tu a hin no mainu sugen thei ding mi khana hum ki tan hi che pa chu hi le operation a bol da na sei do pa chu hi in ama pa ko ma chun Dioki in akampau a ham dan ho chu na khelin ki muto hite na lunggel ka henai ki si po na te tin na sei tai Professor pa lung thim zola na la chun ana thla in akimuto na hun dinga ahunga chun Professor pan khat pa ko ma chun mi ho sa ta khat koi ma he lawa surgery ball ding khat kan ne ama pa surgery ball na dinga assistant ding in si yang ka ngai cha e ni ga hol pi uvin tia hin se chun khat pa chu ana nom be se pon hichalaya sum amu ding chu ana tam hle je chun khat pa jong chun alung kel a hin khial ta na hi Chupe na hichipa police on phone hin bolu wachun Dioki langa apangda nin thudi zo si khat cha na sei tapoi numainu si yong amat do na loading uli agin mo na loading wachun a ui chawa na chu meya ana halpi in asunga ui chathum awa zo si jong chu vot wa ana ki su ta na hi numainu ui cha wa chu ama dinga akipa na le in sungmi tabang a hi je chuna lung hangin Dioki koma epiji ana bol tham epidinga na bol ham ti dong dinga chun phone ana bol tai Chusawin numainu na gari cho hat ta in atolin Dioki gari nung lang cho anata pi tan khatvei ta kit dinga ti je chuna gari cho ananung tol kit ta na hi Dioki jong imacha ko sa lo ta chuna gari ako na chuna hungkum thla in beri cho hin ki haltan alang khana numainu ko ma gari chunga to yonji kitipa chu aniki cha in numainu chu kham dinga ti wanga chun numainu me na chun ki cha na mel khat cha ana putapoi Numainu namasanga amelma dingpa tali ding atia gari hin tol wanga chun anata li ngampon alangkhana awi cha ho athi pha na chun ama adinga alai sin hin ho ki chai tabangin a umin lungnom mo ta chun an ta na hi hichipe ta chun gangster pa chu ahungin numainu ko ma partner tha hi ki ding thu ahung se chun numainun jong a hin dan an het pha na chun ananum tapoi ahi wangin numainun college chi na dinga lon anala chu ama pa ko me hi in interest jong ana san le pha na chun aki holim na hona numainu anup lo chu ama nu thu na hi tapo na hi numainu na ki partner pi ding pa chu Dioki kitipa hi ti chu na he phapon ama ni jong hung ki su to hona chun numainu akisi wanga chun pha na nagai sangin kumli aki khan zo hunin ama ni jong a velen aki tha su to kin hun tai
Hichilaya surgery a bolding pau chu kiwai pu na khana lamkai a hi je chun athil bol zo si a hlampunga a bol thei loading a hi je chun tui kung len ta chunga chuna pansa ovin surgery a thima a bolding a hi je uwa chun international tui chunga chuna hung ki tol pan taw ve chamkhat zawin ui cha a hal li no wa amo cheng si chu no meinu in a ui cha vai thla an a chun tui la chun an le lu tai no meinu lungnom mota om lai ta chun dioki in ki holim ding ti in a hung in a hi le no meinu in sumban ha asalawa epidinga hi surgery ho tabang hina bol hamati chun khat pan jong nang tabang ka hi poitin a hin nui satnin chujong le na lung hei dan jong chu ka dei poi kai hi mi hing hello scientist ka hi ji ana ui cha thi jong chu kho ka sa poitin hin sei ta na hi dioki tu sei no meinu bil kola a thol lo pha na chun alung a hangin sa tin khat na hin la do in kinga lawa chun zep tin na zep ta na hi le chom khat jawin yonji yong hilai mu na chun a hungin no meinu chu ahung kham tai dioki zong adam mo je chana ta sa zong ala samma ma jengin a khon ho zong ana ki thinglu tan hichilaya surgery a hin bol na ding uba chun buina om lo na dingin special ta a lo ana ki koi chu hung ki kap tai surgery a hin bol uba chun dioki a khut zong ana ki ha thin le jengin a hi wanga chun buina ima an pun a hi wangin ama pa hindan hi tilai to ana ki bang ta pui thilum dan ho no mainon a hin het pha na chun pan mun ki khial ding in a hin sei ta na hi le dioki zong a student ho ma sanga aza cha nom lo le alo sap nom lo je chun scalpel chu an tu in surgery chu aban a bolin an charging ta na hi dioki hi surgery lampanga professional a hi in hichinia no mainu a hin ho pi a chun hiti tabanga an ho pi kha lo je chun no mainu zong a o za pa na hin ho chu kidang an sa atan dioki chu abang le phaji lo hamti lampang hun lunggel ananai kit ta na hi surgery lo lingta a hin chei zo uwachun no meinu zong dioki komlangin a chi na hi le dioki in tu ni tabangin ka hin khon ka ki pa kha poi chule kin nang hi ka vet da na hi poi nangin zo ni vet da hi ati tai chom khat pi no meinu ima sei lowin a umin hi chun ama nu in zong alung sunga umo zo si zong chu a hin sei tai phat masalaya surgery inibo khomji hun lai chu ka ki pa ni pen le ka ki pa na ni kho chu a hitai ati in chu in amanin zong alunggel ho sei khom hunin pha so ta pi loi cha ki lemu kit bang hun no mainun zong o zapa za na vet sa nan anakunin hichi abol chu a hin khwa dinga apat na chu na hidana hi hichinia chun kumli sunga asu khil hun le abol khil hun ho zo si chu akingai dam hun tan a hi wanga chun no mainun asung langa dioki kitipan ana dei cha na hi ti chu ana he phapon chu jong le ama pa hin no mainu chungchang thusu amu ting le saiding helawa ana mo me ji da na hi dioki en mi hin tha pat na chu hi le no mainu surgery lampanga thlendo thei khana na hi je chun aloi pa hi hospital a hongin no mainu chu gam chu ma puya banjil be sa a ahung thip teng le ama no chu sumlo num na nei ding ana ti ja a hi ana tha kha a hi hichilam panga ama pa ko ma hung ho hin nom ana sa povin ama pa na hin hil a student no het na chu khunung le ama pa in aga chu man cha ding ti hi a hi hichiji a chu no mainu in aba na simbe na ding gampa ma chi na ding scholarship ma chu amin ana zaw sa lo a hitan dioki in aloi pa lungthima ko na chu no mainu ana hu do a hi in chujong le hiti lampanga no mainu a bolding chu ana het ja hichipa chu ana tha tho tho a hi dioki in a hin kho chu no mainu hu do na dinga ana ki phal do a hitan sinahung ki khelin tui kong len ta chunga pana hung kumu bachun hiji gangster pa chun alunggel a hin khelin no mainu chu police ho pi do ding anati tai hichun no mainu in adi theilo thil khana ome ti hin het pha na chun aluchang na dan na omin yongji chu lo choi na solin a hin ki hlon pi hun pa het lo ka chun ani ki sel do ta na hi hichipa police ho ko magal hun na chun no mainu ana tapun ama pa no mainu hung hola akimu to kin hun na chun hoilaya naga chi ham ka hol mon hi chume ati chun no mainu in bu ka gan e hi bove ati in chujong le nang to kheu na ding thil khota kha jong ka ne ti chu ana sei tai chupe na no mainu lunggela chu hichipa tha do ding ti hi in alang khana hichipa chon police ho koma kanung hin zu in ti he sa na chu ana nei ta na hi hospital na ana to bom pi ho khanin no mainu chu phone hin bolin dioki brain cancer chu last day se hi tai aki jandam gang lawa hi le a hin na ding thla jong a thling ta poi ti na hin sei pi tai chupe na no mainu ake he masanga chun a her kha tabang mi khanin hichi gangster pa mun thim lai khana apui lu chu amu je min no mainu hung ki he chun hichi gangster pa dioki kitipa in mun thim lai khana da do theilawa ana puilu na aman hun chu amu in tola thiza ho no mainu in amu a ko na chun thil dan ho zo si chu a hin he su ta na hi
dan chu no mai nu in mel mata banga anagial dioki kitipa chan athima ama nu hi ana zui zinga akito kha na ki zu kha na ding hwa hi ana ven jingji hidana hi police ho hung nei che pha no bachun yonji in mai nu chu mon khana hin pui na hi le chupe ta chun dioki kitipa in message a hin thanin message a chun hichika sei na mon hin chi le chun gari chabi dinga hi ti chu a hin sei pi tai dioki in mai nu dinga gari gon san ana koi in license plate tampi zong a hi in chong le sum tampi zong ana koi pi tan dioki in mai nu ko ma hilai muna ko na jam mang ko men ati wanga chun mai nu in a hin khu ding chu gel kho lovin dioki zo surgery bolding ti chu manu hin ana gel tan hi hichun mai nu aloi ho operation bol na theimun ana dong tan thilzo si a hin gon to zo wa professor pa phone a bol go na chun hichi gangster pa athia ko na chun thilzo si hung ki khel ding da na hitai hichilaya thipa ki thadan chu ana sale jengin scarpal neu khana asut pi naw wachun apolama thilong lovin asung langa to kha hi je chun apet pe nen ama pa hi amo thi milpon a hi wangin thi ho a ha lon do wal jeng pha na chun ama pa hin khu hi ana bei a hitai hichilaya police ho in mithat chu medical lampanga chi na le thip na het na sangta nei khan hin te ti na naging mo tawve CCTV ho vet naw wachun dioki kitipa nung lang bo chu anamu uvin hilai muna thudo nei dinga tiuwa hele phar khana hi mi khat khan hi ding a hi alangkhat langa officer yang and dioki kitipa chu kitchen sanin amu in alung thim chu agi in a hi wanga chun khan holoi ko ma chun sei lovin akimu to pi dinga chun dioki kitipa chu phone ana bolta na hi ama ni akimu to na hona chun officer pan professor pa ko ma epidinga nang in mi na tha ham tu lai ta mi that hi siyong kitinu hi lo ham tia hin se chun dioki amo nui jing in officer pa tu sei chu anada poi officer yang ahung kile achun CCTV footage avel velen ave na hi le dioki kitipa former student no meinu siyong kitinu chu a hin mutai hichun officer pan thir khat na hin he in no meinu siyong ki mu pi dinga hin ko wachun achi na thip na ho chu anapa chle jengin chujong le ama nu hi a o za pu in aven jinga ana chin jeng ji achun ama nu hi ana ot chle jeng ta na hi ama pa hin no meinu ko ma dan no ya ka hin puilu te te ya ka sa ding na hi ati in thui za na seiwanga chun evidence anei lo je in no meinu chu ana thla do ki tai officer yang in no meinu siyong hitia a hin bol dioki na hin he do phanin hichiniza na chun officer yang akimu pi dinga chun warehouse langa ana kawin khatpa zonga hung thuna chun fridge khat thi chen ho a na ki kil chu a hin modo tai ama pan jong fridge a hongin he le asunga officer khang tha pa ta sa ice ki su chu amu in hichi amu chun ama pa jong ane ti ja hle jeng ta na hi chu in dioki jong muthim la ko na chun hung do in police pa ko ma hichi officer khang ta pa keu ka tha hilovin nurse nu jong chu ka tha hi in gangster pa jong chu kai tha hi dandi lawa surgery ki bol chu kai ji a hi tin mo ki pu tan chu jong le hospital ana ki tong boring wala hi chi hi anup jap le tia kana bol hi tin ana sai ki tai hichilam pang hin dioki in mo zo si cho ki po in no mainu chu anana sa tapun chu zawa chun no mainu in surgery a bol na ding muno a hin mu pha na chun amun le phan ho chu dioki ana sai pi ta na hi surgery a bolding new wachun dioki ahung pon pasal khana hin solen hi chipa chun diokin surgery bolding ati chu lakha zo lang le hin ti achun no mainu in lakha zo lang le na chu ho siding zandam ha ding a hi ti chu a hin sei tai hitia no mainu na hin sei chu dioki dinga alung dei lam ta hi in surgery bol na a zandam zo lwa thi danting ti hi a hi surgery ki bol masanga dioki lunggel cha hi le lakha zawa surgery hin bol tingole anat na chuhung sangin tin no mainun surgery ana bol ho alo hinglo hi jong le dioki surgery hin bol ting le lo hinglo wa dinga hi ti hi in chujong le hichi ho a ko na amanu hin lo sami piham ti chu hen tin aban jong het be en tin zilbe tan te ti chu hi dioki hin khuwa hu sa pen chu no mainu siyong hi in athi nikon ki sana amanu hi ki thopi ding ti hi anagyal tai no mainu ne hello namuna dioki akisial do zo bachun akika hona aki homan na hun ho zo si jong ana sumangin achuti pha na chun no mainu dioki hin hol pantan alang khana police hon dioki in mon anayin ama pa hi madinga hi ti thu newsa asai jong chu akimutai surgery lampanga min azal angai sang pen pa chu mithana ang oji wachun wanted na hitan no mainun thil dan ho chu ane them theipon hana gai sang masangin ati in gangster pa ko ma dioki hol do dinga chun aga seita na hi gangster pa na khola ko na chun dioki na chu a hin hedo in
ahi wangin hichilai mun chun nu menu chi lovin gangster pa ko ma nangin zo ni go pui pin ti thu chu na sei tai alang khana nu mainon captain yang cho ki mu pi in thum dan le thilum dan ho cho dongin na hi le police pa in jong dioki to ki ka hona akinup tu na hon zo si jong chu na sei tai ama ni akinup tu na hon chun dioki na hin khola ko nin officer yang in hichimi ki than ho a dan ti lawa sumtam pi akil e ti jong chu a hin he in hisi a chu nu menu si yang in officer pa chan phalo ho a hin sei do na lo dinga chun dioki in mona zo si chu kai ningo in lang tunia panin si yong chu don te hi in ti thu hi anakinup to hon a hi dioki na sei ben a chun ka thi ko na ka hin ko ting le ni hung manin ati in chu in na menu in dioki na hin to kha a hi le nom na sa lo ding a hi ti chu officer yang ko ma chun na menu si yong in ana sei ki tai hitia no menu na sei pha nin officer pa ding in thil ha sa ta kha chu hi ki tan hilai mun no menu na da tha ko nin officer pa no menu gari chu hin ta nin hicha gari a ko na no menu aga kai do a to la thlo achun dioki surgery a bol theina loading in no menu si yong kha chu officer yang in hebo pi ding an ti ta na hi hitia officer yang in no menu a bol achun yong ji yong gari a ko na hungkum thla in no menu ki su kha na loading achun an dal do tan hicha achun officer pa in yong ji chu vo kitin an avotai officer pa yong ji avo a athu lala a pen gin no mainon aza achun amin ha ahung khielin a chem chaneu cho hin kila ado in officer pa chu alolen anamanin chema chun alol a pi in hilai mun chun an that do ta na hi hicha ko na chu no mainu masanga boina sim thei lo ding a hi ti na chu hi in chuzawa no mainu in gang leader pa phone a bola a ki holim hona ko na chun si yong in mi a that kit tai ti chu dioki in jong a hin heta na hi achuti pha na chun dioki jong hilai mun chu hung hlungin kuiman na mainu ama do theina loading a chun hanker chief a gari chabi chu anala in ananoi mangtai chuzawin dioki no mainu ko ma epidinga mi avel vela na tha jing hamtia a hin se chun no mainu mai so jong hung khelin tu chung jong hi ni ki thopi kinin ati chun dioki in jong achuti dinga hi le namai chu ki thi ngim masanin tin ana sai ta na hi no mainu hi hla samna ki mokhalo a hi in hichinia wang chun a hla samna ahung ki mu in kapum puma chun dioki koma nang hi na hinding ka dai a hi ati chun dioki in thakha zole surgery ka ki bolding a hi ti thu chu a hin sai ki tai dioki na he zo si chu no mainu si yong hilding atin no mainu in wang hi chu chu kha cha na he num tapon ama pa hinding bo chu ana dai tai dioki athia hi le no mainu hin khoman hi ha sa che ding a hi in ama pa a hina hi le doctor min thang ta kha na hung hi ding chu ki mu sa ding ki ve sa ding ki he sa ding ti hi hi chun no mainun dioki chu kai na hi le khat pan jong thil che chun no mainu ana jep hlon athu sei chu dioki ana nom thei mom mong tapon no mainun jong ama pa a kham zo lo pha na chun khat pa jong alung dei lama ana chon tai hichilai mun diokin ada tha ko na chun officer pa gari tolding ana hei milpon hichinia a ki thopi chu dioki a dinga a cheina chu ana hita na hi thakha zawin no mainu si yong phone cho hungingin akitip na bong ovachun dioki kitipa chu surgery a bolding a hitai dioki na jong ana sang hle jingin adam mo na sa chun no mainu chi be aga bolgo na hi le no mainu ana san pi pon kisung ta chun nadam mo na hi surgery ka bola ko na nadam do te ding a hi in chu zo ting le chi be ki bol na hi ti anete ta na hi kum khat wal pi chu na chi tan a hi wangin dan di lawa surgery no mainon ana bol ji chu chi pi jing na lain a hi wangin tu chung hin a ki thu pi ding khat wang chu ana tai a dan chu no mainu in surgery ana bol chu ana lo hling hidana hi in tu ni chan gai hin no mainu in surgery ana bol ho hi a lo hling lo khat cha ana poi hiti chun tu nya thusim seu jong chu hi chan hin akichai tai isei sungwa sei hil sei wal sei linglal au ma hi le ani ki thim to ni ki ngai dam tu chiu hitin hyper knife part 1 le part 2 isei nau hin thusim jong chu hi chan hi a hi tai hiti ho tabang thusim ngai nom over hi le like subscribe share ana bol jing hitin abanting thusim ngai ta pomen dam selen anaki moto ki taw hite hichi thusim hi jingka na ngai hi le jingka pha suna na ngai hi le sun pha jana na ngai hi le mang pha